Kigenda cyane se ngo wowe ugera yuko abahuguye cyangwa ninge kugenda James, ndakumva Edi. ko mbona umeze nk'umuntu ufite ubwoba bite? Humura, aha hantu ndahizeye, hafite umutekano. Edi, nubwo ari umutekano w'imari yacu, ariko nanjye ngomba kugira amakenga. Uri uzi neza yuko abakristo basigaye bamfata nk'umushumba. Abakristo bagufata nk'umushumba? Yego. Niyo mpamvu aha turi atari mu kabari bisanzwe. Aha twicaye ni muri hoteli. Reka ubwoba rero. Edi, uriya mwana ndamwizeye. Ni ukuri. Ndamwizeye cyane. Uriya mwana kwiyoberanya ni hatari. Ni nayo mpamvu namukuye iwabo. Reka nkubwire rero, ugomba kugira ikintu kimwe uzirikana. Iyi bizinesi turimo ntabwo yemewe ku rwego rw'igihugu. Uzanyemo umukino rero byatugiraho ingaruka. Edi, urabizi neza ko ntajya nkorana n'ibigwari. Uriya mwana kwiyoberanya arabizi, kandi namuhaye akazi namuhisemo. Ikindi kandi ubu ngubu asigaye ayobora korali. Mwami Yesu nahimbazwe. Ahimbazwe iteka. Edi, iyi rero ni ya nshuti yanjye nakubwiraga. Ngaho muhereza arebe. Muhereze rwose. Muhereze hanyuma usubire hariya ndaje. Ukomeze mukomere ku mwami. Iteka ryose. Iteka ryose. Aka kana ko ari hatari. Reba neza ubwo ni urumogi. Fungura neza. Reba rwose. Irigaya niyo mayera agezweho. Umva ngo polisi ziramenye. Julius, ndakumva. aka kana ni hatari kabisa. Ko kaza akazi. Kumenyana ko karuwa. Wamubonye? Ijisho riratukurije. Edi, erega biriya byose ni njye wabimwigishije. Erega ni nayo mpamvu ntafashe uwanjye nagiye gufata uw'ahandi kugira ngo ankorere akazi neza. Buriya iwabo bazi yuko arimo kwiga, kandi ntabwo arimo kwiga, ariko umuhemba neza. Julius, ku buzima bwacu. Niko mama Dadu. Bite. Naho nzo urugi kuva kare nabuze umuntu unyingurira kandi harimo abantu. Yeah.
Niko Isaac. Umva ndavuze ngo fungura savu. Simfura fungura. Niko tumuna komanda kenda gusatura urugi. Nimufungure. Urigenda komanje ntabwo wanyufata. Siko tavuga agacucu. Ubwo suri kunihiki. Ariko kanakumiro koko. Yafashe kungu. Ya! Ngo yagufasha ku ngufu. Fata icyo kigoryi kitufatiye. Ndavuze ngwino hano. Son. Kuchezwa Niko. Ngiye kukwica. Nakuzanye hano kugira ngo unyononere abana. Afata mwica ariko reka duhamagare polisi. Niba ibimenyetso bikira hanga. Umbubuzi. Mwamagara polisi mwagiye. Mumenye ko nari bugende jyenyine. Babasisanga. Nubwo nafashe umwana wanyu ku ngufu. Nkubera ibimogi nanyoye. Ese yatwera. Bandari mwe mwanzanye hano kugira ngo mbibagurishirize. Ngo